ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada launi mai nato pada syukur simapu jillau rifang Allah taala. Nakarana igana tu tanda-tanda araja aku asalun napurana pita kutongko na yawan walino. Sebagai burung untuk lokari di mana todinoi. Pada badan engkan naina pancaji langi temak ketiang. Engkan naina pancaji tanai. Wai tasite engkan meti. Wai toen riwan nie. Mata sode engkan sode unruna. Yamanan ru tanda-tanda raja abu asalun nafwang Allah ta'ala. Sipato isukuru kidik tolino. Makuto paro dan ren lupai masalawan dan yang mapasalama. Lau di alimal pina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mencaji apa tiruan. Makuto paro sebagai akaje kemalumku. Untuk pada akaje gimana ngiri sininna bangsa rufatawa. Sini toma-toma lebihkan surah-surah melebihkan antara yang masih rifang Allah Ta'ala. Alhamdulillah ilalanna yesoma raja engka manamupi pada naindring nama say dan niya nawareng apati rosi mata na pong Allah Ta'ala nato pada makulesi pada engka masama turu masama ilo pada engka kibroh-rohasi masih ita ya reka bola na fuang Allah Ta'ala sikira-kira kuromai untuk sapai lelung ya reka makaceceni ritela ebalaka pamase nenia apalang ya engkai na tampung asona Jumat yang merupakan aso marajana di umat selenge merupakan toy aso kaminan napakalebih na puang Allah Ta'ala. Nasabak kung kaki mata potong-tongan mitau tongan lo di puang Allah Ta'ala, maka insyaallah hu engkamui madeceng sempajatta musti puang Allah Ta'ala napadeceng itoi atu malinota. Nasabangkan na janji na ilalang na korange. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Sinin na tong tepe pancajiwi asap parakenge. Si bawa sempajange sebagai penolongmu. Nasaba iya rofang Allah Ta'ala si bawa itau sapara. Narimakuan na naro ilalanna Quran surah Al-A'raf ayat 34 naparingarani ki pong Allah Ta'ala di makadanna wa likulli ummatin ajalun sininna ummae engkamana ngajalanna engkamana kuatasana makuto paro sininna sewa-sewa asetanang engkawettunna nari sangkit ukti engkau tunna nari tupang lame engkau tunna nari kai kalubu engkau tunna nari paturung pau engkau tunna nari kadang rumpu lau engkau tunna nari paneng nekia umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wetu enggalan nai makkare rabita amaruhum mati ma baina sittina ila sab'ina umuruna ummaku antara 60 tahun letu 70 tahun. Tapi engkau mau cete na limba 70 tahun. Dari wakuan na naru na parlu kiri syukur lo rifang Allah Ta'ala engkai na 70 tahun ya reka 20 tahun umuruta nasabak liwat niega na bonus na neki sehingga ia na esohe elo metoni atong-atongange untuk sapai bokot temawari yarika amalai tali seki bahaya tu baka-bakata taruh malisa kemudian taparesa di sana ia muaka ili seki ya rohiro ematu ipake riwan wahira
jangan sampai roh pemilih sekengi rugi gitu. Nasabah ye pa kulino liyo ni tata malalan dua wanwa purayola dua tawan wade padang kayolai nasabah makukue engkani kriwan wapat tengam ria sengewan walino engkani ripat tengah dolangang na musti letung ria sengewan wa aira nakutoni kehidupan ngelinoe musti engka tahu na maju musti engka tahu na wengo ria sengelino aga tanda-tandana aga ciri-cirina aga sifat-sifatna nareko na waju itawa ria sengelino. Yang pertama ia naritu na bolai ria senge sipa ataka korokeng ajak lalu orang kaki usipai ya rika polai ria senge sipa ataka korokeng mumaga igana orang parata mumaga tandrena jabatatta ajak lalu na kaki tuna-tunai ya rika pakatunai pada badatta bangsa rufatau nasaba idi sinin na bangsa rufatawe pada mana kibriolona po ng Allah Ta'ala se ini bawa pasilengat kiya naritu tepat tak lori ko ng Allah Ta'ala sehingga aja nang kaki pusipai ya naro ria senge sipa ataka porokeng nasaba iya roh ng Allah Ta'ala magkede sipa ataka porokeng ya naritu salentakku di nawa ina punayatan na po ng Allah Ta'ala sehingga engkalalo ki ajak tapolai ria senge sipa ataka porokeng. Kemudian yang kedua aga tanda-tandana aga sibak-sibahna aga ciri-cirina nariko na wajui ya rika na wengo itawa ria sengelino iya naritu na bolai ria senge sipa sereati ya enahe sipa sereati he sitongenna eka ga onron remadece na ebara itawa cata makana iya tu sipa sereati pada lepa sipa na ajo tabue iya tu aju tabue terlalu onroang eka ga onroi madece ita beriase na tanai nan rebeku ita beriase na wae magati na tamai wae ita beriase na barapi magati buku sehingga aja nang kapusi baik ia reka polai resenge siba sereati ia makan jai siba di umat selenge umat Nabi Muhammad ia nabi tu sialang doang ki makada contohna idi pak palu-palu men doa ki makada puang taparat tapataralai balu-paluna tau engkai monrek kue kampung nama ceto balu-palu kuya tara ya reka masuk ke ritasi men doa ki makada puang tapas salama manang ita engkai mulai de kasi nama ceto kaya salama ya reka menreki riput tarang menreki rilange makada puang tapas salama manang sinin na tomolangenye tatalai nama ceto kaya salama insyaallah engkaki napas salama po ng Allah Ta'ala iya na rumakanja ipusi